nifuza ko tuganira tubanze dusome Zaburi 27 umurongo wa 14. Zaburi 27 umurongo wa 14. Aravuga ngo tegereza Uwiteka, komera umutima, uhumure ujye utegereza Uwiteka. Amen. Subiremo. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe, uhumure ujye utegereza Uwiteka. Amen. Topic yacu iravuga ngo ni umukristo udahagaritswe umutima kubwo kumenya Imana. Umukristo udahagaritswe umutima kubwo kumenya Imana. Nafashe umwanya wo gutekereza kuri iyi nsanganyamatsiko. Numva ni insanganyamatsiko nziza, ariko ikintu nagira ngo mbabwire, kugira ngo ugere ku rwego uba umukristo udahagaritswe umutima n'ibyo unyuramo, ugomba kuba wubatse neza mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Nibwo ushobora kubaho ubu buzima. Hari ikintu kimwe kimbabaza muri iki gihugu cyangwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ibintu by'Imana turabizi mu mutwe no mu mpapuro, ariko sibwo buzima tubaho. Kubera ko abantu bahagaritse umutima cyane harimo bene data, harimo abavuga ko bamenye Imana. Mwebwe rero ko mungana uko mwaje hano, icyampa mukabaho ubuzima udahagaritswe umutima n'ibibaho kuko wamenye Imana. Iyo twari kuba dufite nk'umwanya munini, nari guhita mpera ku murongo nkakubaza ngo kumenya Imana byakumariye iki? Waduha ubuhamya bw'ico kumenya Imana byakumariye mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri? Ndabizi ko abenshi barabufite, abandi ntibabufite. Kuko n'icitwa kumenya Imana no kugitekerezaho cyane, kubera ko abenshi ntabwo bikirijwe, bakuriye muri Sunday school, hanyuma ntibamenye Imana ku giti cyabo. Reka mbivuge mu yandi magambo wakumva. Amadini n'amatorero amwe arengeje imyaka 100 ari mu Rwanda. Ni ukuvuga ko dufite generation nk'eshatu. Sogokuru wawe yarayizi, yari umunyetorero cyangwa umunyedini, na papa wawe nawe niho yavukiye, nawe ukomerezaho. Hari indirimbo utaririmba ngo umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho, kubera ko ntubizi, waraje ukomerezaho. Iyo tuvuze kumenya Imana rero, reka tubihine mu magambo yoroshe. Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Niba ubayeho ubuzima budahagaritse umutima, ubwo nyine warayimenye. Ariko nanone ushobora kuba warayimenye, ukayimenya agace kamwe, ugakomeza guhagarika umutima kandi uyizi. Reka ntange urugero. Ijambo rivuga ngo ntutinye, ndi kumwe nawe, ryanditse inshuro 365 muri Bibiliya. Uhita umbarira inshuro tubyuka duhagaritse umutima mu cyumweru, cyangwa se mu kwezi, cyangwa mu mwaka. Kandi ubu uhuye n'umubosi umwe mu bakire hano mu mujyi, akakubwira ati ntutinye, ndi kumwe nawe, wagendera mu 108, ukajya wumva bosi yabivuze, nyamara iyivuga bikaba, iyitegeka bigakomera, iyikubwiye ngo ndi kumwe nawe wumva utabyizeye, kubera ko hari icyizere utarubaka muri yo. Ukwiye kubaho ubuzima budahagaritse umutima niba warayimenye koko. Ndashaka kutajya kure ya Dawidi, umwanditsi w'iyi Zaburi. Ariko nibakubaza, ndabizi ko urubyiruko rw'ubu rwinshi ntabwo rukibasha gufata ku mutwe, ndabizi neza, kubera impamvu ntari bugarukeho. Ariko nibakubaza ngo twize ngo iki, ubabwire ngo umukristo udahagaritswe umutima n'ibihe agomba kuba yubatse neza mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Inyigisho yanjye ndayirangije. Ibyo bintu birabananira gufata. Kugira ngo ubeho udahagaritswe umutima n'ibihe, ugomba kuba wubatse neza mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Hanyuma nagira ngo mpere kuri Dawidi.
uyu musore yari umuntu, ndaza kugaruka ku mateka ye ho gake, yari umuntu yubatse neza. Ibibazo Dawidi yaciyemo biramutse ari wowe w'iki gihe ubiciyemo, ndabizi ko bakujyana indera. Ariko Dawidi ibibazo yaciyemo ntacyo byamutwaye kuko ari yubatse neza. Reka mpere ku gice cy'umwuka. Yari yaramenye Imana. Yaramenye Imana ku giti cye. Sinzi uko byagenze, ariko yagize ayo mahirwe yo kumenya Imana. Icyo ni kimwe. Kandi kumenya Imana ntabwo bihagije, bisaba ngo wige no kuyikundisha umutima wose n'ubwenge n'imbaraga, bisaba ngo ubeho ubuzima buyiringira, bisaba ibintu byinshi ntari bugarukeho. Mu gice cy'ubugingo murabizi ko habamwe ibintu bine, habamwe ubwenge, kamere, amahitamo n'amarangamutima. Mu gice kijyanye mu gice cy'ubugingo, mu gace kitwa guhinduka ku ngeso cyangwa se kamere, yari umuntu ugerageza gusa n'Imana, kugeza ubwo Imana yavuze ngo ibonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko ishaka. Ku myaka mike Imana yabwiye Samweli ngo ajye mu bahungu ba Isayi gushakamo umwami, ngo barangije bazana Eliyabu yari umuntu utanga ibyiringiro bitari byo, ngo umurebeye inyuma yari umuhungu mwiza cyane. Hanyuma Samweli nawe umuhanuzi amubonye aravangirwa, ahaguruka agiye kumusukaho amavuta. Imana iravuga ngo rekera aho nge namugaye, sindeba nk'uko abantu bareba. Abahungu barindwi bose ba Shama, ba Elihu n'abandi bose Imana irabagaye. Bigera igihe umuhanuzi ajya impaka na Isayi se wa Dawidi, aramubwira ngo nta wundi mwana usigaranye. Aravuga ngo hari akandi katemewe. Mwibuke ko yari afitanye amakimbirane na se na mama we, kuko Zaburi 27 iravuga ngo nubwo data na mama bantaye, Uwiteka yarantoraguye. Murebe akana k'imyaka mike bohereje kuragira intama muri ensekirite, ahantu bazi ko hari intare, hari dubu, hari ibyo bibazo byose. Sinzi impamvu batamukundaga. Birashoboka ko wavukiye mu rukundo ruke, bikaba ari byo byaguteye ubwihebe, cyangwa wakuriye mu rugo rurimo amakimbirane, akaba ari byo bikuzanira ubwihebe, cyangwa wagize ukundi gutabwa mu buryo butandukanye. Dawidi yakijijwe, icyamukijije icyo kibazo nuko yari yaramenye Imana. Hanyuma ako gahungu bakazanye k'imyaka mike, kavuye mu ishyamba kuragira intama, kagitunguka mu marembo, Imana ibwira umuhanuzi ngo haguruka umusuke y'amavuta, niwe natoranyije, nge sindeba nk'uko abantu bareba. Yari umuntu yamenye Imana. Ikindi, yari umuntu yubatse indangagaciro. Samweli wa mbere 16:18. Uzi ukuntu havuga? Bamuvuzeho indangagaciro 7. Umuhungu umwe aramusubiza ati, nabonye umuhungu wa Isayi w'i Betelehemu, ni umucuranzi w'umuhanga, ni umugabo w'imbaraga, ni intwari kandi ni umugwanyi, aritonda mu byo avuga, ni umuntu w'igikundiro kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Ku myaka 16 yari afite indangagaciro 7. Mu gihugu cyose bashakishije basanga afite izi ndangagaciro, bamujyana ibwami gucurangira umwami yafashwe n'abadayimoni. Yari yubatse neza mu mwuka no mu bugingo. Hanyuma no mu mubiri, ku myaka mike yari yubatse neza ku kigero yashobora kwica intare. Ku myaka 16 yashobora kwica idubu, yashobora no kwica Goliyati. Ku myaka 16 hano hari umuntu yicaye hano ari munsi y'imyaka 16. Wagira ngo turebe umuntu ari munsi ya 16. None mwebwe mwishi pusi mwishi munsi y'imyaka mufite we yabasha gukora ibi.
mwibuke ko atigeze ajya mu gisirikare habe n'umunsi umwe, ntabwo yigeze ajya mu gisirikare, nta kosi ya gisirikare yakoze. Ariko Imana yari yaramufashije. Wambwira ngo ni Imana yari kumwe nawe? Yego, ariko yari yaritoje. Muzi ibintu bitera reka tugaruke ku kuri k'ubuzima urubyiruko rubayeho uyu munsi. Nahoze ndeba imibare iheruka uyu mwaka gusa, uyu mwaka turimo, abantu 96,357 bagiye Indera uyu mwaka. 96,357. Hanyuma ikintu kibabaje n'abantu bari hagati y'imyaka 20 na 39. Hanyuma ikindi kintu kibabaje kuri ibi, hejuru ya 70% ni urubyiruko. Ndashimira bahisemwo iyi ntego, Imana ibaho umugisha. Urubyiruko rwinshi rurihebye. Ibi mbabwiye niko kuri k'uyu mwaka, niko kuri kuhari. Urubyiruko rwinshi rurihebye. Arantu duheruka muri gukora conference y'urubyiruko, hari urubyiruko rutari ruke, hanyuma mbaza ibibazo bitatu. Abantu bamaze guhemukirwa mu rukundo, abagerageje kwiyahura, n'abamaze gusambana. Ibintu nabonye biteye ubwoba. Nasanze 57% barahemukiwe mu rukundo, 15% bashaka kwiyahura, hanyuma 75.5% bose barasambanye. Urubyiruko ruri hagati y'imyaka 16 na 30. Uko niko kuri kuhari. Ibitera ubwihebe bimaze kuba byinshi ku kigero giteye ubwoba. Hanyuma hari ikintu dukwiye gutekerezaho. Ese kumenya Imana bishobora kudukiza ubwihebe? Yego. Ariko kuba warayimenye ntabwo ari kwinjira idini, nta nubwo ari kuba mu rusengero usengeramwo, oya, ni ukwakira impinduka mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Ukabaho ubuzima butihebye nubwo haba hari ibyihebesha ahantu hose. Hari ikintu kimwe nkunda, buriya nkunda imbuto z'umwuka ku kigero mutakumva. Iyo ukijijwe neza, uba mu Mana neza, bitari kwinjira idini n'itorero, ushobora kwishima nta gishimishije gihari. Ushobora kugira amahoro kandi uri mu mahoro make. Ushobora kwihanganira ibyananiye abandi kwihanganira. Ubasha kuba umugwa neza kandi wari ufite kamere y'amahane. Iyo uba mu Mana neza, ugira indangagaciro z'ubumana. Hanyuma nubwo waravutse mu muryango yenda urimo amakimbirane, harimo ibibazo, mu Mana n'amahirwe ya kabiri uba winjiye mu wundi muryango. Kuba mu Mana neza bishobora kudufasha kubaho ubuzima butihebye. Natanze urugero rwa Dawidi. Dawidi ni umuntu yabanye n'Imana, kandi kubana n'Imana kwe kwamukuye inyuma y'intama kumugeza kuba umwami wa Isirayeli. Imana yasezeranye nawe amasezerano akomeye, ikomezanya nawe kugera uyu munsi. Yaravuze ngo izamuha izina ryogeye, ntazabura wo kumusimbura ku ngoma mu rubyaro rwe. Ikindi iravuga ngo isezeranye nawe isezerano ry'imbabazi zitazarangira. Birasa nkaho Yesu yaje mbere yo kuza, kubera umubano afitanye n'Imana. Yari afite umutima wuzuye Imana. Mbabereye umunyakuri iyo ntekereje urubyiruko dufitiye umunsi ubwoba burangije. Ubwo mbabereye umunyakuri. Ku isi hari icyorezo cyo kwiyahura. Ariko uzi ikintu kiyahuza urubyiruko ubu ngubu ni igihe internet ivuyeho. Ni ugushiraho ifoto kuri Facebook ntibashiraho like ari benshi. Ni ugufungura channel ya YouTube, hanyuma akazabura abiyabonesha. Ibyo bishobora gutuma yiyahura. Ngewe ku myaka 5 natekaga inkono igasha bakajya ku myaka 5, kandi ubwo nabaga natahije inkwi
navuye no kuvoma ku birometero nk'umunani ku myaka 5 ngateka bakarya. Ku myaka 5 nagwana n'incira n'impiri mu gihuriyo nagiye gutasha inkwi. None se ko nasaze none wifi ivaho ugahita udeprime. Umuhungu mwahuriye kuri Facebook arakwanga hanyuma ugasara. Dufite abantu, reka mbabwize ukuri, ba nyogokuru n'abasogokuru uko batahuye n'ibibazo, ariko bari abantu biteguye gutanga ikiguzi ngo umuryango ubeho. None dufite urubyiruko rwubatse nabi ku buryo atiteguye gutanga ikiguzi na gito, ntiteguye kwihanganira ikintu na kimwe ngo urugo rubeho. Niyo mpamvu divorce iteye ubwoba. Ntabwo mbabwira imibare ya divorce mu Rwanda, mwahava mwiheba kandi dushaka ko murongora. Ariko nanone nugera mu rugo wubatse nabi, utari umuntu uzi kwihangana, utari umuntu waca mu bibazo ugakomera, utari umuntu witeguye gutanga ikiguzi ngo urugo rubeho, nabwo ntuzabishobora. Cyo nagira ngo mbasabe kubana n'Imana kwanyu bye kubyina umuziki gusa, oya, ahubwo wibaze ngo nubatse gute mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Kera abahungu banjye bari batazi guteka, noneho mbaza umwe ndamaze kutazi guteka, nujya kwiga mu Bushinwa uzabigenza gutavuga muzajya mbitesharije kuri internet. N'umuntu utera urwenya cyane yanasekeje. Kuko turi mu buzima bwa digitale, turashaka ubuzima bwo gukandaho. Ubuzima ntibakandaho, ugomba gutanga ikiguzi kugira ngo ubeho ubuzima bumeze neza. Kandi ico kiguzi iyo utiteguye kugitanga, ntabwo ubuzima buzaba bwiza. Inkuru idashimishije ntabwo ibibazo byo mu isi bizigera bivaho, ahubwo bizakomeza kwiyongera. Noneho bikiyongera hari abantu batiteguye gutanga ikiguzi, batiteguye kwihanganira ikintu na kimwe, batiteguye guhinduka no guhindura abandi, bizagorana. Kumenya Imana bikwiye kudufasha kuba twubatse neza mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Kumenya Imana bikwiye kuba impamvu yo kutabaho ubuzima bwihebye. Nyene baguteye akadobo, sibyo? Kandi byarakubabaje. Ariko aho hantu baragejeje uwo muhungu hasi ku ndiba y'umutima, gezayo Yesu azakomora ibikomere. Aho hantu wagejeje uwo mukobwa, gerageza winjizeyo Yesu. Yesaya 61 haravuga ngo yaje gutanga ikamba mu cimbo civu, ashobora gutanga ibyishimo mu cimbo c'umutima wihebye. Aho hantu ugejeje Yesu wabaho unezerewe. Ubuzima ntibwagenze uko wabushakaga, nta muntu uhitamwe abamubyara n'ahavukira, ni ibintu nyene abyisangamo. Kuba waravukiye mu rugo rurimo amakimbirane bikwiye kukubera amabuye uhagararaho ukazubaka umuryango mwiza. Imana ni Imana nyiri humure, iduhumuriza mu makuba, tukazatanga ihumure twahawe n'Imana. Kuba ubuzima butaragenze nk'uko wabutekereje, ntabwo bivuga ko ari iherezo ry'ubuzima. Uzi ikibazo dufite? Kubera ko turi mu isi iri ku muvuduko uri hejuru, abantu benshi bafite ubwihebe. Ariko ninde yababwiye ko ubuzima ari competition? Ninde yababwiye ko ubuzima ari amarushanwa? Turiho turarushanwa nande? Gerageza ube wowe. Hari abantu nyandeba ukabona siwe pe, yambara kubw'abandi, ajya kubw'abandi, agura imodoka kubw'abandi. Uzaba wowe ryari? Hari igihe umuntu afata inguzanyo iruti ashobora kwishura kugira ngo agure imodoka nini cyane ajya parika hamwe n'abandi bagabo, hanyuma akubaka inzu y'ibyumba 10 afite abana 2 kugira ngo nyene yemeze abantu nabo ko yubatse inzu, kugira ngo bigende bite. Ku myaka nk'iyo ufite, gutunga telefone ya miliyoni 2 bikumariye iki? Ariko kuko ariyo yasohotse igezweho,
ushobora gutega ubwihebe nuko udatunze telefone iri, ukajya wumva ufite ipfunwe kuko telefone yawe wenda igura 100,000. Telefone ya 2,000,000 urayitunga ngo bigende bite? Habi. Niba udafite ubushobozi bwo kuyigura kuko ibigutera ubwihebe, gerageza ube wowe. Hanyuma numara kuba wowe, ufate ubuzima bwawe ubushire mu Mana. Kuba mu Mana kwawe bigufashe kwiyubaka mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Ejo hazaza hawe hazaba ari heza kuruta uyu munsi. Kunamisha amaso dusenge nashoje. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ku bw'uyu mwanya. Dawidi yandikishije ijambo ryawe, aravuga ngo mba narihebye iyo ntizera ko nzabonera kugira neza mu isi y'ababaho. Abwira umutima ngo umutima wanjye humura, umutima wanjye humura kuko uzabona ineza y'Imana. Uru rubyiruko umwanya tugiye kumarana turasenze kugira ngo be hagati yacu hagire abo uhumuriza imitima, ubashoboze kubaho ubuzima wishimira, mu izina rya Kristo Yesu, amen.